külde bulup kıyaş nurları sızılgan. Ne? Dünyanın rahatı koyda. Әлі кешегілі біз колхоз басуларынан кірте бәрәке ташыйдық. Бүгізді туғарып тәрті арасынан тіп шығаран әлі тәулік тәт толмаған. Тырнақ түплеріндегі дігет, күйік башлардағы арпа қылшықлары, ершегірміш түплері, кешегі тұрмышның істәлігі әне шулар. Нелер қатып қалған. Оларны қимылдатмағанға 3-4 ай. Нелерде 2-3 тирен сыр бар. Оның бірісі суғыш. Қан құйғыш суғыш хақында. Фронтқа икмәк керек. Біз атасыз қалған тәртіпсіз балалар әне шул икмәкні қырдан жиып загат зерна базатырға тиішпіз. Біз әр жайны шулай шейбіз. Миде икенші сыр. Ашау турында. Қойдағына, қойшанғына ауыза қобарлық нәрсе болса, бұзанды қобарға, ютарыға тиішміз. Ютарлық әлбір әр жерде бар. Күлті егін отырып айтсаң, бұлай башуы башайсың, ұрман бойында көше, су бойында қыр суғаны, жер жирегіде шырыр. Амбар тересінен ұзғанда, кісеге бір шақ тұтырып кетесің. Ола бұтақ шытқан шігіндір еш бәрәңге опрағы, бұлар бар да ашқа кете. Табиғат бай, өз баласын нешікте сақылай. Нейде үшінші сыр, үшіншісі yok, кеше yok еді. Arkadaşı Pirdikov, Rus malayı, şirken koşkan ismi Arkadi Moğlandırıydı. Lakin tuğandan birli Tatar avulda yaşagandı. Değil mi? Erkeşege! Eylerken de bitken. Zavod idaresinde erkeşini bastırıp koydular. Okutucu kralından erkeşi silahı budurgan idi. Birinizi bilirsin de bilmeyeyim. Nişek silah çıkar mı idi? Şulaydı eğitim ne bitirdi? Dürüstü! Дейді yuvan қосақлық бұжалық мүдейрен бұрынынан тұрып. Biz atı kara tarafının kan eğlenişin irendik. Ол аузын зор етіп ашып бірісінен де ақырында біразына өкіріп аузын япты. Uzman derisi materyalın bir kıymetli bizge silah bir. İyi kapattın mı? Esas tırla buluruz. Meyit demeyit, erkeşi demeyit. Yabık boynun bügüp, biraz şatlakka şağın başın dik katı aslayıp ekirengine bastı. 7. klastan kalan gadet boyunca aşık kitabın aldaki dostunun ortasına girdi de söylemek işi buldu. Hatta kara Tarrakanın kanaylanı Hatta kara Tarrakanın kanaylanışı Eğlenişi gayet Aman! Çıktı biz yayın artiklatı. Neresi? Erkeşini kovşaldan burnu tıkıldı. O da kara tarakadı kan eğlenişi gayet bu hayetli Yavuz'dasın kitap avtırları, hoş kalırları. Kara kadık kara kadık kad eğlenişi gayet Gayet erkeş için
Kalkan bulup şaktı. Köp böyle tıpırışınmasın, ulandan çıkara almadı. Zallık yuktuşusu ağzın zor itip tağın bir kat istendi de erkeşige ikili koydu. Sen понимаешь, uyatsız rəvişdə hükümetini doğruğa girgensin. Hükümet sana gününe 500 gram ipi vere. Sen понимаешь, ikili olasın. Min senin ipi kartışkını tutturup alıvere. Bolgarsın raytip. Ata, kara tarakanım, kan eylemişim bilmegen kiler. Kovalarına bakışı basın sen. Ha? Yatsız sen. Понимаешь? Hattafsız, şu sana. Deyip su gıptaldı. Neyse? Erkeşi kisilgen arış başağıday parti kaldı. Kaplanıp yattı. İpi kartışkısı. Nersege diye bu zavkozanı ha? Erkeşlerin önünde 8 bala. Odası bir üzüştü. Kılağı şıkrak bu arkasında soğuş kalmadılar. Başkalarına tigen ülgü attılar, alarga timin. Hatta kara tarakanın kan eylemişi yeniden bütün klasın tabak tüdüne tigir bulup oturdu. Ne bu hatta kara tarakanını? Kansız gına yaşasa bulmadım iken diye ha? Hele bir kansız bilekle. Da şurtta. Октябрь bayramına deyip 400 gram rulet verdiler. Var şunday olaylar. Atma boyu yuklarına aşak yaşaylar da. Şimbe günü oğullarına bir girmiş ipi arat koydular. Soğuş vaktinde avulga atına sayın bir kirpiş ipi koydarıp kararlısı. Dünyada şundan da zor baylık bulur mu? Bu izin var. Октябрь bayramına koytkanda kuştene şimdi 400 gram ruletliğini aldı. Bu izidvanın ileri sinirlerine öne şu temli kuşteneşlerini koydarası kildi. Soğuş başlangandan beri ağızlarına bir vallahi yürgünetkeniydi. Tüngü saat 11'lerine stansiyaya gürsüllep ağır sastav kilip kirdi. Dağar poyuzuna oturup yürü, şunu katkıydıyla. Şuna göre de bu poyuzlara bu işin zor ustalık kirek. Bu izidvanın indi bu ülkede şahsi tecrübesi var idi. Poyuzd жайығына olga aşma başladı. Bu Izidova bütün kışına yürürgen kottan basқыш сыман bir timirge tutundu. Hem ayakların çirden ışkındırdı, gözlerin çıtırdatıp yıktı. Gitti. Gitti. Kızın açsa paravoz артындағы tender basқышына tutulgan eken. Basqıştan ürmelep tender артына minip sıyındı. Süyelgeni timer, baskanı timer, tutunganı timer idi. Egirişige kader 200 şakırı. Her halde kulda yün bir yere bulganda tüzü bulur. Ayakını biraz alıştırgalasan kon hareketlerine üşümezke bular. Şu okuna stansiyadan çıkan poyuz kinetkine buşkırıp tormuzga bastı. Ne? Şul sekundda tendırdan düşer kalınlığındağı su massası şup çıkıp bu izidivine koyundurdu. O anına gelgençe yanmadan sıvısıға tavışı yankıradı. Hem dağın bir düşük su anın üstüne girip düştü.
Qancha uzoq borsa ishning noshar bo'lajagini sezdi. Mine birazdan tutunğa başlar. Boshda kiyim buzlanır. Ondan o'zi buzlanib qotgan shu vagonlar orasidan tushib qolirdi. Turaqlanır. Tormozlar ısıldadı. Hiç de gitmegen urunda qırda poyez to'xtadi da qoldi. Poyez etib qardoshlar üstüne sikirdi. Ul birniga qaramay sostav bo'yicha ortqa qarab yugurdi. Ona qadar o'zini tutib militsiyaga topshirishga tegishli kishilarni topirga kerak edi. Ona isan qoldirga kerak edi. Orta vagonlardan birisinde o't yoqtisi ko'rindi. Poyez etib ana bo'lgancha yugurdi. Poyez qishqirdi. Ya qirda qotib o'lasin, ya shu o'tli eshikka borib yopishasın. O'ylab turgan vaqt yo'q edi. Poyez etib buzli piyala bilan temir eshikning qirg'iga kelib yopishdi. Belgisiz quvvatli bir kishini ko'tardi da vagon ichine so'rdi. Allaqay tishlar berildi. Allaqay tishdagi suyaklar jilinib ketdi. Kıyan balası, sen işlep dünle iyilisin ha? Yüdeklemekli kişi vagonun sındırmalı işirdin yavrum. Salam arasında tılıp kapkarda yola kımıldap uşak yoluna kildi. Şarap öyle biraz. Dondurulmuş bütün. Bütün aşkına. Onu açılmak lazım değil. Sungular Azerbaycanlılar iken. Birisi tokar şoşok diye şiver sineşi. Bana. Soğuşka kadar Çex pazarında şiver satkan. Tek okşamlığına manat deyip sineşi. Mine Kafkaz'dan kuzgalganda, oy bula, frontka allı sızıkka barabız. Onda kış bik soğuk bik. Biz soğutçularga Kafkaz jalısını alıp barabız. Bizden Kafkaz'nın yüzüm son ağız iken kişi ölmeyin. Bol dereklek suğa. Vizit ve kıyılandı. Şelit salıp uşak yankınına tuttu. Şelen bar güderildi. Bak bak bak. Sen yürüyüştüğün müsün ağam? Ağamani. Balakara buldan üstüne soklayılgan. Kırıydağı mişkene ağaç, balakara buldan öpkesin şişe. Aç mişkene. Özüm cevap bire. Eşkildim sıyıklıkını Vizit ve gözünü yılıp yuttu. Eş. Eş diyeyim sana, eş. Sıyıklık damakını, kokurekini yandırdı. Aman tepki жылы тарала başladı.
Гизатуллин почта. Почта. Orası da yurttan aldı. Rus dili okutuşusu ondan. Что было задано на дом? Deyip soradı. Bu bitinde bir kadeh soradı. Lakin Gizatulлин kıyılıp düştü. O bir cümle içinde şıkkısız bulup budaldı. Что было задано на дом? Название данным. Надано, задан. Задано, дано. Bu takışı Gizatullin'in tahta yanına çıkardılar. Tekşürü için bir cümle yazdırdı. Gizatullin tahtağa Karim опоздал на урок deyip yazıp koydu. İş bir jingel Yerin ostuna bir sızık haberlikine, iki sızık sızasını şunu Rusça söylemekine bilesiydi. Gizatullin elbette bularını işe alaydı. O iyende haberini de taptı. Lakin şunu cümlesi bilen okuganda urok sözündeki basılını birinci işitke köşerip harap oldu. Kerim опоздал на урок. Okutuşuma zor ihtibar verdi. Sözünü başta işitleyip onun bütünü bilen ettirdi. Rock. Рад. Rock. Рок. Urok. Урок. Urok. Урок. Ay canım. Lakin şunu cümlesi bilen okuganda basımı yamadan birinci işitke köşe buduram. Карим опоздал на урок. Урок. Нет, Гизатуллин. Nefse! Karim! Опоздал на урок! Где? Меня шалай на медине. Урок. Папа! Извините. Sen. Gizatullin'in de kuzların ümitsizlik bile boşlukka diregen bu mastayla tamamen ışanılan. Onun kuzları cansız bıyala. Sen ümitini cümle Gizatullin. Sen barbar Rus dilini bir gaybet bileceksin. Ben bana barbar irişeceksin. Bu benim izgi vuruşum. Anladın mı? Понял. Kıngırav şıkrap Gizatullin'i budrataş halinden kutkardı. Lakin o günde Gizatullin'in uçilişten başına aşığımız kildi. Ne işin aşığımız kildi? Biz ikimiz de o vakitte anlamadık. Belki Gizatullin'in uçilişten başına Rus dili tüp sebepte bulmagandı. O, oyun kamatqa başkan iken, soğuşqa giderge oyladı. Lakin indi bir neçe günden Gizatullin uçilişiga geri aylanıp qaytdı. Cümlesi gelişti ne? Taş keser idik, okumaz idik. Eң ауыры Rus dili деген болады. Elbette Rus dili. Yok. Eң ауыры шулай да немец dili. Өзі болсын биыл бір деген дұшманыңның тілі. Шуны тағын үйреніп ет. Шуның үстіне оқытушысы. Шандыр ермақлы, нешке аяқлы, шүлдері бармағы ұзын бармақлы ируртасы бір кіші. Оң қолындағы ұзын орта бармағын көзіңе тірегендей шуқи-шуқи білім бере. Sen bugün berikele oldun. Demek sen git yerde girmenine bir şumuş su doldun. Sen berbişle oldun. Demek sen faşizmle udar yazadın. Şandır kol oyunu da oynayın.
Ne hazır oyunda toplar, hazır ol kimde de olsa bastırır. Bu bir kırık şey. Bildirgençe uğtaşa. Kilip koptuk. Nundi hayırsız saatte yolga çıkıldısın. Nu bu ipik açıksı. Şuna kızılıp kına pedöşeleşesini saylanan edik bey. Bugün biz uzman derslerin gen kalayam bu çıkыстın kobotluyuz. Tağın gazap, tağın boş üstünde reşe, göz altında bıcıralar. Ey, tek hatırda, büyük hatırda. Ömürde anıtılırlık etmedi uzman derste. Her sözün formülü kavatlandırıp canımızını kakarlar. Noh einmal deyip şirekimizni sıvırdı. Yenesi tağın bir mertebe. Yanımda bir söz var dedi. Anısı Fransızca. Plantage. Deyip yazılgan. Plantage. Deyip uqırga koştu. Kat kisetti. Plantage. Noch einmal. Plantage. Noch einmal. Plantage. Noch einmal. O günlerdeki oğluna hatta hatla yazma. İmiş biz Bugün yemettiler. Sonra şebir. Şunu sınavlar. Fransızca da öğrengenliğimiz. Plantage. Was? Plantage. Şirattağı kurban. Hey, Satulin! Rizatuli! Uqas! Klasta sıyık kına kaldırağı tavuş iştire. Ecik sayın tırtılıp, kiret hot bilen aldırıp Rizzat Tüllin okuy. Biter kap kızıl. Şans yana. Benim konum az deyip bergen bola bize. Kalayambu Arbeitete Nein? Arbeitete Ja? auf einer Nein? Ja, ja. auf einer plan Harapına bulmasa öğrenedim olay. Yok, gazap varsında unutturgan. plan auf einer Planta in Afrika. Ne şu sekundda klasta kimdir tışkırıp jiberdi. Ha plantagi şul tavuşka kömüldü. Klas bir yola sola şaldı. Dün bakıtsız tübeykasen Rizzat Tüllin. Yazmıştan uzmuş yok. Rizatuli! Noch einmal! Bütünlüğü sıyıklanan kızlar tavuşu bilen Rizzat Tüllin tüge cümlege tağın kırıp battı. Kalayambu Jambu arbeitete auf einer Planta in Afrika. Klasını kırı yaşın sıpkanday buldu. Şandırkul Rizzat Tüllin'in de kaş üstüne atıldı. Plantagema! Plantagema! Komatla! Min yılkov ihtibarsız malay! Nu? Bittik. Rizzat Tüllin birini anlamı uz ihtiyarı bilen beton havuzuna kirip barıp şekip ızlanan koyan şekilli onun ortadan kavatlı. Mi yalqav itibarsız malay. Minem derske ezirliksiz kiluvim bugün düşmanlığa yardım ediyorum diyen söz. Benim derske hazırlıksız kilom bugün düşmandan düşmanga yardım ediyorum degan söz. Rizzat Tüllin'in kup yaşasa 2-3 minut kımırı kalgandı.
Tağın ettirmese yarar idi. Harap bula bit malay. Qabatla. Min bugün ikili olam. Bugün ikkili olam. Şunun belen min Hitler tegermenine bir şümeş su salam. Şunun bilen min Hitler tegermenine bir şümeş su salam. Nunnu kışık bu Izzatulin. Teki basında etip baramir. Lakin o dağı deriske hazırlık bilen girişecekmin. Tırışlı buqıp min faşizmini jinukinin yakın aytaşakmin. Bir odağı deriske hazırlık bilen güleşecekmin. Tırışa bakıp min faşizmde jinukinin yakıyda yaşakın. Izzatulin bir işte. Tavuşet etkelendi. Vahvat keseklerge bülendi. Yakın aytaşakın sözünü aytır direnmişe ortalay sınıp parkta kaldı. Açlık vaktinde şu su diyen derseni su getirirler fi hurumen suyunu. İş yurtuma o soğuk su. Aşmazan bok edip durmuş. Kıyı suyu, şişme suyu niye? 3 kilo 400 gram un gidergen eldefi. Ova uğramından bara. Onların kapatı bökürelmegen. Kapka parka vastında kalgan. At kırası bulmağaş, nişikte yarış ol. Bızga katıp karalan avun ışıkını aşıp, eldefi iğe kirdi. Enisi suğa barırga jiyinip yürüydü. Niş arasından eldefinin kişenesi kirçi. Tüpsüz ışıktan diye. Yalan ayak kaydısından kalgan ısıp kılıçlı kiyizediklerini giyip koygan. O ayaklar yetimlik tümden düşüp şükmenler, atmayı almayı. Baran hasta yumuş, uzun. Şat! Eldeki yol gidip kapşıkını saldı da enisine tutturdu. Bu malayga hazır bulamık pişirip biremi. Duygan işler aşasın dedi. Enesi haman olsun yaptırdı. Eldeki sualıga uzu gitti. Avulda yerler zatındandır. Eldeki yine su gitire. Halık küle. İpteş malalar küle. Şurağın birisi. Kadınşa! Yavuluk bir karasın kalgan! Dipti şurjayta. Eltefi bu süzlerine. Tüküre. Birinciden ol. Okugan kişi. Okugan kişiler arasında yurt dışın alay katkıyı bölüşü yok. İkinciden Eltefinin enisine yerde bitesi gire. Enisi soğuşla kadar da rahat yaşamadı. Eltefinin etisi eşkişiydi. Eybet kişiydi. Mine koyuşlarından birliğinde haberi yok. Sen kantujunla sirlikке düşken mi? Belki mi belli. Miş yağıldı. Eltefinin tağın verilmesi biletsimlesi mektepten kaydı kırdı. Miş karşımda oruçundan atık meş pişirildi. Tereze kızlar eridi. Etileri soğuş kaşıp gitkende 9. yılda soğulaşkan şakta gitti. Oğlum, eltefiydi. Sizin tüm buruşunuz birbirinizle karışıp direk bulup yaşam. Ağır bulur, düzeniz. Şığızını kasıp düzeniz. No kaytsak, ikinci türlüydük yaşarız. Enigizge yerden etiriz.
Sözün tınlağız. Әнеңіз сөзі менің сөз. Менің сөз. Hükümet sözü. Сугыш елларының кырыс тормышы географларның семьясын мәктәптән мәктәпкә сөреп йөрткән. Уларның бала чагада кием салында юк, үзләре белән бер-ике бәйләм китаплар гына бар. Алар Күгелес промхоз йортының бер бүлмәсен алып торалар иде. Без аларга берничә мәртәбә утын иттек. Иләренә шыр ялангачлы, шкаф өстендә бер глобус, ялангачысына да ярым шарлар картасы, морҗа артылмаган, тәрәзәдә пәрдә юк, савыт-саба күренми. Кыры өстәлнең уртасында аш тәлинкәсе тора. Аның ише тулы тәмәке төпшигәләр. Ире дә хатыны да үздексез тәмәке тарта. Иренең яңак сөякләре калкып тора. Үзенең авызы тулы, көмеш теш. Сугышка кадәр шибәр шәп егет булгандыр. Аның ашказанының яртысы юк дип сөйләр иде. Кайчандыр яхшы булып исәпләнгән пальтосының каракүл якасы инде такырайган, кисә тирәләре беләүләнеп ялтыраган. Аның сул кисәсендә һәр вакыт янчык белән тәмәке һәм кагаз булыр. Дәрес тәмамлануга ул бер кулына журнал тота, икенче кулыннан кисәсеннән янчыкны суырып алада кызу-кызу чыгып китә. Мөмкин булса ул дәрес вакытында да берне төреп тартыр иде. Бу кешенең тәмәкегә мәхәббәте шул кадәр зур иде. Теләсә кайсы илнең экономикасын сөйләгән вакытта, һәр вакыт шул илдә хуш исле тәмәке үстерелә дип әйтмичә, булдыра алмый иде. Көмеш тешләре бик күп булганлыктанмы, С.Ш. авазларын ул Ш авазына әйләндереп сөйли. Һәм хуш исле тәмәке урынына хуш исле тәмәке килеп чыга иде. Ушыган дәрештә без Гренландия турында үттек. Кем җавап бирергә теләй? Тагын шул исемлектән бармак белән кеше эзләү, тагын газаплар. Класс өстенә төшкән авырлыкны бу дәрестә Әл-Тәфи күтәрде. Халимов. Дөресрәге укытучының бармагы аның фамилиясына тукталды. Бар сөйләйді. Әл-Тәфи тыгыз басып, быел рәвештә карта янына барып басты. Халимов. Күрсәткеч таягын алып, аны Канадаға дөртте дә сөйләү башлады. Гренландия! Бик зур җир кисәге. Андый зур җир кисәге бик сирәк очрый. Анда бик суык. Анда аюлар, жирафлар, кәҗәләр, кыр кәҗәләре. Моржлар яши. Моржлар. Шиндерше! Күшеп чыкканмы әллә? Юк. Гренландия белән? Юк. Күрсәткеч таягы белән Атлантик океанда шактый йөзгәч, Әл-Тәфи Гренландияны тапты. Гренландия. Гренландияның қажылма байлыкларын әйт. Гренландия кожылма байлыкларга бик бай.
otura. Kazılma baylıklarında jirinin altında da, üstünde de, kıyında da, ortında da. Eltesinin uzun sizin tımlarga sabırlılı jitleyen geograf alıp dağılım bildirdi. Meselege kankili tırrak Yerusalimov. Grenlandiya'dan çıkıp da buna taşması için Күрсәткеч таягын әлтәфи картага бик нык терәп тоткан иде. Һәм ул мәсьәләгә конкрет килде. Гренландия казылма байлыклардан түбәндәге байлыкларга бай. Казылма байлыклардан түбәндәге байлыкларга бай. Мәсәлән, тимер, күмер, шуяз, bakır, jiz, tar, altın, gümüş, Doğun. altın, jiz, tar. Grenlandiyada hoş işli tebekir üstüler. Шул сүз генә чыккан иде. Географ аяшланган янчыкны сул кисәсеннән өстенрәк тә чыгарды. Без көлешеп җибәрдек. Географ алданганын сизеп, авыз суларын җыя-җыя янчыкны кире тотты. Һәм журнал янына килде. Аның бу вакытта йөзе бик нык чытылган иде. Уттар Халимов. Bir de Aştaronlu olmalı bu. İkili Şima. Kelle. Жүзі, Ne oldu? İdil bitor, tirel bitor. Haydi. Benim üzerinde sabırsızlığımda yakışı bilgen gelmiyor. Gündüzüm, irtegege kınının ipiyin Zarifuliyim ben bildim. Zarifuli. Kimle? Sandığıma gitleri. Niye güne itip yalnız satsam da irtege gündüzsüz bir be. Yorun. Zarifullin Rizabı'nın sandığa şıkşanın şalvar taşlarına beylenge. Kışkı gişte tamak, bigrep de olsam başa. Teşekkür ederim. Kışkı gişte tamak şu vaza. Şah mı duynumuz? Benim atlarına yigitler, minnelerle karakterler. Ulaş, ipi şeyler, döngözler. İpi isiminin yola girip kire, tamak tıbıncıyra, kuzge yer gider. Şıvı,
Tadımlı, kerezli is bu. Temli is bu. Aha, bir kurakır bakmıştım. Birazdandır piyашканы. Senin ulan oynadın mı oynamadın mı? Ha? Bir sene bir oynayın. Oo. Sandıklar. Biri bile dip şıpayım Zariful'unla. Zariful'un şarkıda bile. Kaçmayı dursun öyle. Sinagül sonda kaçıp sandık yaptırma. Kadar şekil bildin valla beni. Bildiğim ümremi trağlayı. Özün nasıl değilim? Nefret edip sor. Nesap bildim. Senin hot. Davay. Yok beni ne yapayım? Biri bile. Bir şu. Bu yalısan da girmesin diye uzun kış atıp koydu. Milyonu atmıştım. Filipin'in kuyukları. Şu biraz üstünde. Sarı buraya Bahasızda uyandık dalda bahasinde şahmat tahtası yanına sandık yanına koştu. Indi Zariful'un kolunda açkış. Şolaydan o karışa. Irtaga, başka uğrasın kiramın senin ha. Birdi! Zariful'un şu bilen sandıkka yokşa. İpini alıp atıp vermekşi bula. Lakin rızıkka hırını, mina karata bulgan nefretini jini. Zarifullen. İpini. Şimdi Neyse doğumlarınıza sırasını Sen gitme. Tomat tuklağı yek yoşluğu bile derdini ortaklığı yok. Sen git. Müstakil. O aşkalara kırsak felsefesinden yukarı. Onun zakonları müstakil. Uğulasa soğukla da açlıkla da ısındıran. Çünkü yürek işi. Bir училищенің түрлі курс студентларынан жиын ұйыштырылған өз ішчен сәнғат түгәрәге өз репертуарына бек көп нәрсе алған еді. Мұнда спектакльде, концертта, фокусларда, гимнастик күнгілерде, инсценировкаларда бар еді. Cemaat kudurşamız, Cemaat cemaat. Әмтәки сәнғат түгәрәгенің художество жетекшісі. Nasılsa, spektaklinin rejissörü, biletler yasaушысы, biletler satılған жиынға ақшаны профсоюз ұйышмасына тапсырышы, көрші direkt колхоз клубтары белән сөйләшүләр алып баручы, афиша язучы. Хәер, барын вазифалар әле сәхнәдә дә бар. Спектакльдә ул баш рольләрне уйнаучы. Хардашышлар, фокуслар күрсәтүче. Fokus, nitочка. Çal. Fokus. Башкалар, Cemaat, программа. Програмma. Көп телле, телле, көп milletli. телле. Hem anlayışlı olabilir. Diğerleri yüzüne ideoloji hizmetkari çıkarışları. Programmada manlı punktlar var idi. Birinci, türlü millet kiyimlerin giyinip çıkıp çıklar. Altı kişi. İkinci, tatarcılık. Yorunu bir tutar yorunu bir. Ninочка жырлый. Üçüncü, marıcılık. Marı söylesin? Yok. Dördüncü, şastuşkalar. Beşinci, yeşil şeşirlik. Altıncı, insinirovka. Mujishoksta gatok eserin sahnede oynav, sahnege koyuşu. Eldefi Halimov. Adam. Yedinci, Nina Комиссарова жырлый. Çocuklar Şapkal'ın Nina Komisarova. Emin, öyleyse Tatar Jarı anıkı, 7. numara anıkı. Aya gitme! Tavuşun
Rotarız kadagaylar zorluğuşa erişir. Elde beyciklananlar ovazların o yürüşe yaratıp ırıldadı beydeydi. Bu jür tekstinde onun bəxti bastı, o toyğanca ırıldadı. Nina yılmayı zalını yaratıp jırladı. Yeşil şelle arasında ehemmiyetli baraj. Yeşil şelle arasında ehemmiyetli baraj. Mine yaratı göstersen akşalarsın deruş. Mine yaratı göstersen akşalarsın deruş. Şirat durmadaydı. Durma biraz kavuşup gitti. Hem yanlışık milletler jırındağı nine kupletlerini başladı. Aynen. Şu az deyip bizi mıskıl ettiler. Zal baştan olamıdırdı. Ular da turmanın un yak kaburgasına dık edip birey kürttü. Sınıp atkan turma bırılıp karasa kişir iken, kişir dışın kısıp ama kışıldadı. Patla. İzlemin seni. Tırmağın tiskildi. Hem ol teksini alıp gitti. Yeşil şelin arasında durma diyen bir daru. Yeşil şelin arasında durma diyen bir daru. Zal kadanı bildi kaldı. Hem bulmadır kadar rahatlanıp kol çaptı. Kıyar 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 kakuret sırıkuret Emir soğan dilerim bir faydalı bulan. Emir soğan dilerim bir faydalı bulan. Yeşil şeler arasında en şifalısı soğan. Yeşil şeler arasında en şifalısı soğan. Sular kişi. Eğer özümüzdeki canlıyı. Kadar halakçıra bir gidelim. Hey! Tırmışның bütün ıgı-zıgısı ülken kurslarda iken. Birinci kursda ders alsın. Ders eğitseler şunu aşanıp yürügen indi şunda. Bayıl işmasa bir praktika. Uzliginden ders giresin. Eltefil, Mesela. vişnelerle kara. Hakikaten. Evet sayın vişneoğlan. Duruştan tıkıdışı. Sarıfullin. Ni tırışa. Lakin her derste kütürmegen bir hikmet çıkar. Sunun sunuğu hem şılınığı turunda ders bildi Sarıfullin. Ni hazırlandı ulama. Ama biyele işine tıkıp koygan stakandaki su işılıraq. Aşık halde turganı salkınıraq yerge değişili bulsalar da üzerine üttüler bit balalar Zarifullin'in. Biyele işindegisi soğuğuraq dediler. Yegiz eli, yegiz yünde birek, tır
тырышыбырақ ойлап қараңыз. Ел сен Мөнир, қайсы стакандағы сол жылырақ? Мөнир де құтқара алмады. Yenisi stakan çırak. Дейді малай бұрынын тартып. Анан соңғы дәрістегі yandı Зарифуллин. Мына онысы инде өзінен болды. Ул рәсімләрін күрсәтіп, сыйыр, үгіз, бұзау, сөз қойыпты. Әңгіме бұлай жанлы ғана барды. Қожалықта сыйыр не үшін керек қушылар? Дұрыс. Үгіз не үшін керек? Ugez, sıyırlı. Ләкин Зарифуллин уйлаганча һич тә җигәр өчен димәде. Зарифуллин әдиптә, җәдиптә әйтә алмады. Звонок булуга класстан чыгып китте дә, учительскийның ишартына килеп, рәхәтләнеп елады. Бу дәрес өчен әлбәттә икеле куюлар ихтимал иде. Ләкин алай эшләмәде мутазислар. Чөнки сорау бик урынлы булмаса да, җавап гадәттән тыш математик төгәллек белән бирелгән иде. Зарифуллин соңғы бір ел ішінде күнде күрде. Узган уку елында кышкы каникул вакытында аның карт әтисе үлде. Үй суык, тәрәзәдән кар керә. Бер яңа бураны күтәреп, яңа өйгә чыгабыз дигәндә генә сугыш башланып харап итте. Сугышка кадәр карты малайлар әнисез иде. Картның улы Гафан сугышта хәбәрсез югалды. Зарифуллин яз айыныга кайтты. Йорт җирен карады, авыру әтисенең кирләрен юды. Кышкы каникул вакытында картның хәле бөтенләй начарланды. Ул мич башына менде. Ұзақ ятудан янбаш сүйеклері тишілді. Бәрәңгі буламыға ашап, яфрақ шей ішіп дешеді. Соңғы күнлерде карт саташқалады. Малай шақты қиын хәлдә қалды. Бір күнні төнлә белән карт кинәт кенә җырлый башлады. Зарифуллин казан өстендәге сукыр утны алып әтисе янына килде. Картның күзләре йомык, бармакларын күгәрләгән дә, гармун уйнаган төсле хәрәкәтләндерә. Үзе Сәйдәшев маршын көйле иде. Малай әтисенең кулыннан тотып уятты. Авыр сулыш алгач, карт телгә килде. Улым Гафан белән ям-яшел чирәмле су буенда йөрибез икән. Мин Талиян уйныйм. Ул бии. Картның күзләренә яшь тыгылды. Бу аның соңгы сөйләшүе булды. Кышкы каникулдан Зарифуллин үй тәрәзәләренә тактасы ук килде. Шулай итеп ул училище улы булды да калды. Җәй башында имтиханнар бетүгә, хәрби лагерьгә китәргә әзерлек башланды. Лагерь Казан тирәсендә генә булганлыктан, барышлы Казанны да күрергә дип, 2 көн запас калдырып китәргә булдылар. Көнесе асфальт дөрерлек исте иде. Урамга чыгуга башта шәһәрнең
hürriyetinden faydalanırga kiriştiler. Her kişinin öz meşakkati bu dünyada. Zarifullim 12 porsiye arzanlı marrojını yaşagan idi. Zirege gide işi bura başladı. Yüzde Zarifullim tuzmedi tugel. Anı hali şoldi derecedeki bunu eğitmegen ki elde bizizdi. O lapstan afkını tiz beyeledi. Begine yok kalan. Doktora kovanga yürüyemiz. Sen soğumuş şumarsın. Aslan kimşağın elbiyafli ardından 3 malay stariyat bizligi bilen Safiyan uğrağından kovanga argıldılar. Şehir halkanımına sezmi kaldı. Tibyar boyundağı, kap-kara gözü, şuyin kitligide kara belli, uç tıbıkatligide ştan kiyip koyan şehir malayları bularga biraz seyirsini karaktırdılar. Çünkü Zarifullim suğa şalların sağmış hareket gitti. Bu şehir duruşunun her minütü meşakkatli olayken, uzakkala yar boyundağı pişti degen erkeşinin uğursuz yolga çıkkаны bilgili buldu. Erkeşi suğa kirgen çın kürkiydi. Yabak kına teninde 1 metrli ılar turisi hırkasında o yar boyundağlarının ihtibar üzerinde buldu. Bulayda tığız bulmagan izinkisi suğa kirgeç bu şartla kaldı. Erkeşi yar boyundağına yürgerlikten sunu şakti bulgan çıkkandırdı. Hem bir ayakları tüpünü kapşıy, yüzgen kıyafet bilen alığa kana varganda erkeşi kine düzünün telinde şiir sizidi. Elle yüzerge eğlenip şuşum iken bir buyda bitirgen girmedi. Teginde otursikten tenden çık kalganı mağlum buldu. Sudan nişik çıkarga. Yakında anlaşılışıp gelip kızlar su kırgetar. Yar boyunda kızının yatışlar da var mı işlerge. Erkeşi kabetlerinin iyisi de iyisi. Rusif kapılmadı. Nihayet erkeşini boşuna iskitkiş bir kıyı fikirdi. Okuyan kişinin okuyan şu. Bu ayak astındakilerinden bir devlegen kalmadı. Uzakta oylamış şunun bilen kaplandı da kıyığına yar boyuna çıktı. Kiyimler su şitinden limanı 4-5 metre sıraklıkta. Şunun tizgine öterge kiren. Ne diysen de balaşana tövül bitindisi. 1 metre 2-3. Tukta bu hanım gidekli. Erkeşler mi? Mınzı kızlar tavşı. Balalar tavşı. Mutluyetsiz bir kızlar tavşı. Erkeş sandı metrnozlu. Karşılık bana kiyindi. Kiyini bitken şirrek getirdi. Yigitler şehretti gile geldi. Dipbüt de verdi. Jiverse gözü şokmak buldu. Legennin tibi yok iken. Ve var. Tibi bulsa, eybirinin kadirli zamanından kavan tibine atarlar mısın? Erkeşi suda çıkıp kiyingeçkine eldefiyanın kulak dişiklerine, şeş aralarına bir kup su ipek uğralkanı gördü. Şundan da erkeşinin iyegindegine de şah bir plankton var idi. Suda! Suda! Ey dostlar, sina
эшләр, контузияләр, госпитальләрне башыннан кичереп, Зарифуллинның абыйсы кайтты. Ул әле сугыш беткәч тә Германиядә бераз хезмәт итте. Укытучылык дипломын алып кайткан Зарифуллин ялгыз башына аш пешерергә дип чинән баскан ишек алдында корбытаклар чабып ята иде. Бер бүгәне төшкән җил капканы шыгырдатып шудырып, чемодан тоткан солдат килеп керде. Зарифуллинның йөрәге аскатып атышып китте. Күзен әлпә каплады. Капкадан кергән мәһабәт солдат аның абыйсы иде. Ләкин Зарифуллин үзен тиз кулга алды. Балтаны егетләрчә генә бүгән башына селтәп җибәрде. Кулдан ычкынган балта ачып борыны белән бүгәнгә кадалды. Бу осталык, егетлекнең бер билгесе. Моны бары тик балта осталары гына булдыра ала. Аннан кепкасын баш артына шудырды да көрәк кадәр сирәк алгы тешләре арасыннан шәп итеп читкә төкерде. Егетләрчә генә итеп абысына кул бирмәкче иде. Булдыра алмады, башы әйләнеп китте дә үзе дә сизмәстән солдатның кочагына атылды. Солдатның яссы каеш булган иленнән каты, нык карып кабыргалар белән кыршаланган таза аркасыннан кулларын шудыра-шудыра кочаклап, елап җибәрде. Үзе елады, үзе эштән гарьләнде. Менә малайлык, менә җибәрәнлек дип үзен үзе сүкте. Берничә секундтан абысының каты кочагыннан арынып, ул кесәсеннән терләнгән пулы яулык чыгарды. Күтәрелеп караса, абысының да күзләре яшьле иде. Шулай да сөйләшү егетләрчә барды. Ничек энекәш? Укулар беттеме? Бетте абый. Диплом кесәдә. Молодец син. Бәрәңгене ничек утырттың? Училищедан иптәш малайлар белән кайттык та, утыртып киттек. Бик беткәндер. Берәр яттырырбыз әле. Аннан сипрәмичә булмас. Әтине илтеп куйдым диген. Илттем абый. Соңгы төннәрдә Гөлсинә күреп саташты. Синең белән бергә стройда марш атлап җырлап йөрде. Саташып. Кабере билгелеме? Иммәген. Әни белән бергә. Менә чардуган кылырга кирәк инде. Ошарына бармысың? 5 августка кадәр ипи карточкасы, иколог стипендия бирделәр. Бәрәңге күпи, яшәргә була. Урталай ярып төшергән бәрәңгене солдат үги белән сугып куйдылар. Солдат чемоданыннан токта шәй дә чыкты. Целлофан пакетына немецчә язылган. 1933 ел Штутгарт диелгән. Ике туган шәй янында озак сөйләштеләр. Зарифуллин үз авылларына эшкә билгеләнгәнен, август уртасында мәктәптә эшли башлаячагын сөйләде. Абыйсы военкоматка учетка кереп кайткач кына кайда урнашу мәсьәләсен хәл итәргә тиешлеген әйтте. Хәзергә конкрет планы юк иде. Зарифуллин акты бутын белән мунча ягып җибәрде. Җәйге көн озын булды. Мунча чәйеннән соң абыйсы яңа гимнастеркасын киде, өр-яңа сержант погоннарын такты. Ни бәхет! Сугыштан исән сау абый кайтты. Юк, без бирешмәбез. Яшәрбез. Чөнки без 41 ел балалары. Без сугыш чоры мәктәбен узган. Шуннан чиста күңел белән чыккан егетләр, без бу дөньяда пак күңел, гадел хезмәт белән яшәрбез. Авыр, кырыс еллар үтелгән. Ничек үтә алганбыз? Аңа каян көч килгән? Әйе, хәтерлим. Безгә яшәргә, үз бурычыбызны үтәргә кирәк иде. Әйе, безгә яшәргә кирәк иде.